Dihamusaluhuna nahu bersama bihami si raja niya mangkorunami raja ina barat dinus nita hitta na bodari nung nanakpok kami tukongani bagas muna marampang berjual si gonggong nasa pangisina nahubar tuadak batak na pinukani okutta om mahami hula-hulamu raja dukduk markana sinaga Rakdo raja itulang nami opus sungguh amang boru so di dalam ni dia kata yang nami so kasahatan nami madapat tok kamu huwak kami do marhiteho parbue siribur-ribur asa pirtos di madingin pirtos di matogu torok maribur di hamusa luhur na si raja ni amang boru nami dia kapinopar atau namang boros ada horon nabi so padohan ina tua-tua asapir koki bahir uluni kapal dinuat tuharanang kaul firma top di muna saluhur na si raja ni amang boro nami tarlumowi madihela nami nang diak kapahokku nami ulimat tong nang diak kaparniahaban manang na dia pe hamusa luhur na tarlumowi dihela nami do pahokku nami Tuhan tama yang go nama kaul songodima songon hasahata di perbuepir dia kaya landitan yang nami mulai kepasahat kami matuhamu si raja yang mengboru nami Rajai Huta Barat suak songoni siap tonga-tonga ni keluarga ni Raja Bukbuk ima borunami nahobar dia napinukkan isi jolo-jolo tubuh nunga disop kami marnatapak amang boru somon ulus parpudi ni iboto namion ima ulus saput pasahaton nami mau non songor diak kadang di tami yang ngabi tu ariak kadang mangihut asal giat lihat dipuri di botol nami on sapu tak kada uli sapu tak kada ringga tuk pahon yang batan nomor tua de bata di hela nami nang dohot di pahok nami nuaik biasa dus mata hita tulang bisa ada pagkain ang mahita marhite diak kata miyakta marpanginuat tua mata nomor tua de bata menutup behonar kami katulang manangkonani hasuhutuk pasahatun diulus parpudi ni pahok pumunaon lasma rohani raja naik peng pasahat tawi masongon ulus parpudi ni burungan naik pasahat tamu tamu dati manang dihita di tumuan nama kapot rohang
Bison Amang Boru Raja Ibu Kabaran Rodo Hamisian Tulang ni berenamion Ima namar bocil nai nanyala Tuhan Boru namion siap tongat-tongat tanah holong alani ini ho bere Bison yo rumah pasahaton tujung ngaduk dokon Agia martora marite honi tuat kajuduanon pangiduan nami dibere nami asa tujung mana dengan terlumobi ma dilaikul suang somoni dok di bahu kunami nanti nadikon di buru nami bolu secara pardagingon sugari manang naa hape di paido Tuhani lau hama malum ni sahih ni Burut tau tua karina mangihup dapat kuantar alai dak sakapta alani posro aku dilekku apa lega nilai si kopi posro aku yang somoni nak keluar ke saluka bolu tuk somoni penon sahakna anggir ma tarulia kanadenggan ai di batado bolu dilihat asap pasti ada las niroma itu lagi orang tuh like tuh berekku tuh berekku alani apa yang mamang baik mahatan naik nong didu tuhat ta ibu namion situ matongani keluarga ini dan nomor kula marbun ambiak malai baka ina mani di kulian ni ibu namion mana itu hilau di Johot manalitun kasangapong manian ibang iburan yang hani belum mengantuari naman itu syutang maninang diberi namin na dua ang giyak manyan beretku dipatutugod Tuhan dipatutugod Tuhan akasakat niruhang na naliyoga sa kapitulaan asa tuktong arong kasangapong doon kasi niruha di tunga-tunga ni hita kay keluarga umuwi na magulamaran ang taon jadilah semarite malihan na likut dok yang salut na kedua ke Merdeka Barat marite saunari diharono nami ala na ipasong kok tuhatta so ada si tahu naruktuk tu lain nami bapak Bobi budi te lain nomor 2 itu kita sahaton nami sama corona nadingam na ito ari naman iyo umuwi na yung nang di like kung umuwi nang di bere namin na doon pang di keluar jadi no ay pin namin man Papasa namin man kita mah tulong to like kung hindi Dapat budi normal. Ada. Iya. Mengubahkan yang ulat-ulat teh. Iya, oke. Atau pas tatari dia muna na bawa tusong na doon kata. Ada turun elektron. Dawada siya masusay Patar itu dulu, patar itu dulu. Ginjang. Tuh, nah itu ginjal lagi. Iya. Nangarobe tusong na doon gitu ba kiha bebang ari salo be masan na yo banjala tusong abang. Pasan na yo banjala tusong na bako. Sema bukan mana ida bang bang. Upasakan matuhan na nalibitong yuta lero ito ulos pakohan mo ulos paribasan mo kemudian nyari lau siya bawang muna tuangat ka mga kuya yung mata jadi Oh, lo ibat mah. Oke. Kenapa polisi jual dulu mas? Jual, iya. Oh, oke. Iya. Oke. Langsung lah, kita dulu. Iya, oke.
Oke. Ada apa sama tulang gini kok datang? Ada sama tulang. Ya opung ya, oke. Akan ngomong anak pilihan. Mas pakongol mabigat yang lebih kuparan ni ibu kon dohok na ito. Dohok kuparan ni at upunin. Ang dia ma, kumpol pa sa ulian, kumpol sila sa Niroha. Hindi na sila Niroha niya nung nagiri namin, ugat tama na kapatid di sa Niroha niya. Ay, pasatong namin kapumulong biri na ay. Sahak man ang binuling ito, biri. Imam tulangmu pasahatut dia kahorong rohanami masih dia katamiang ngami mulus na pinasahak ngamion siap lehulan mana tulang ulo opungmu ulus pakopos mau di badanmu alayang bernama Allah hatta debata asal dia kuariak kada bangi hitun nagabi joro mana hase hamu jala barbungaran si balas rohani marga Huta Barat somoni nang hami marga Raja Buku malut somoni pina sa ada kadulang luas marga bersama Ada apa nih Pak? Ya. Rangkul kume. Ya, bertukar dulu. Kita ngomong ke sini kaburu ya. Ada apa sama tulang kayak gitu ya? Rodo hami tulang ni berekos hitok kanaman ni Jovi tung masai situ dulu rohanami tak terlihat kami tak terjalo habis sebenarnya lain mau rencana di tuan tonggo pasaton nami ada kaum batu apa takut tak ope paupu bacang maumurmu sadamo macita-cita unang ma ternalojo matanya tutuani asai patulus sule sakakmu asai patulus sule aka cita-citamu jalan ini dia bacang ni butuh hari tersut reseleleng na malah ada mari tuan udah kami sudah ulus pak Komol saya Pak Komol mararengan daul itu pak buku tujuan darion saya tuan mama masuk tu dia pemalaka saya tuan mama ramotio bawa buku baru bawa so di mata kau bisa kami bisa buku oleh teman Oke baru bertukar. Soalnya siap kami dalam di tangan kami sudah pasal 10 supaya kita Dotor pasal kami mak pertikian tuang guru nami hamu makan nama bestari ikut sadahi sisa duluan kita meledung tataruhon dinamon inang bawon dengan pasal pesinane bubutuhan itu tunggane semua dia berasa ampuna wah maguanina maguan holo maguan kasih sayang sanari nama adu banta inang bawon sanari nama adu kamru inang bawon anggo tumba sugut yang ada umbe yang kemudian diremotkan alai bos dorohanami itu dari nami kalau ditangkap kamu menghidup itu juga nih asal dia menaroha pikiran dumubi kejang nyumur takas makini kuyami hor ada nih orang minam kalau udah gede bakal apa pun pulang kalau soal tutong nasida berita om mahabir nama Rian aku nih dari ikut sama dia batu gak nih haduan orang muna kami bangun orang muna mobil di
tulang na kosok tu. Buat baik tu na duit. Kalau malek tu, pas malek tu, bila tua mah kejang numur bila dok itu. Nah lama patur sa duit. Keluarga besar. Ini ukut dah, 20 met. Malah na torok do alhamdulillah. Ikaw malaw malay. Patrino kami. Nawalo do kami ang jaramu. Baka nauli. Do na din. Kung ni be kung gani yaro nami. Mo do pero kami mahalayan. Napakahapon. Kita nami do hamu. Ala tiki bata adong neng amat mas marani dah tu aja dengan eda ini mata siapa itu anak otomatis itu ang buo jadi ini mami kita saat itu aku udah kasih kanan cuma kasih kanan terus sama kamu asal tak pakai batu kia dulu tokin naik siap no. Oh ya. Juga sabu sama pengarang di show. Mulai dari pengarang ini dari juga sabu asal tak pakai buat kehamil tiki. Ada dong juga sekolahnya anak nani. Karung adi bener bui bodi apalagi acara sepak soal baru naik itu acara singkat soalnya mengutang yang untuk harta asa sinas diroha pas sudah dunia tuh di lain nami termula di beri nami di sana soal acara singkat di kita nomor itu mau tuna seorang digijang seorang mau hormati nago dosa go asa Mari lambuki molorong ujiani. Dumba godang marhamulie matua kadami Hot Darwan Leo Barat tanggal 9 Agustus 1917 peparana 2 sada bawa sada boru sada margoar Hopi Gresia Boru Barat umur 23 tahun pekerjaan mahasiswa dapat 2 tahun Rian Josi Karyesteas Buta Barat umur 21 tahun pekerjaan status masih mahasiswa. Di bulan Januari tahun 2025 Sombong Bapak Sahito pidana mion jana hitong dia boga ini sudah keluarga termasuk si Rajana Barat
melalui Rumah Sakit Meta Sibolga, dohot Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Alai songoni majol memarsa kabdelana Tuhan Jahu bado dapat tuh lokana. Baru juga rumah inanagion hari Jumat tanggal 25 April 2025 pukul 10 WIB di Rumah Sakit Umum Murni Teguh Medan. Jala Marhitema di Junggoluna di gua mah rumah kopi tutup usia 50 tahun 5 bulan. Ulon lah ditiknya pasona Mar 33 antar daerah di Sumatera Utara. Ala parbunia kadri dan amyon meletung kadong singir marangna debu-debu marangna utang dia mataranya di atas soribada dok kana mabodo utap do pintu dito jandami lau atau tahun di bagasan dami. Soalnya soal gambaran singkat riwayat hidup sekaligus perjalanan di inanami Bapak Hopion. Bola deh. Yang bukene 224. Ninna Tuhan Yesus namangulugan na porsiya dia wati pemati ibana jadang mati ibana ruli sa liling-liling na martangian mahita ali Tuhan di bata naman na tiban wagi jam nunga dilihan mo anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa namin jali panguluhuli ibana asadapogan hati gorang dohat kaguluan kami asih maruhan Tuhan saya jari gila apuli mahan asalang madilihan anong yoho dongan namion linggong elboru ligugut asalang mga dungi kami sobat sepilidigo patulog buha porsyang mga pabigit maruhan ang akin dia membuat suku asalang mga dungi kami sobat sepilidigo na sumapak kini mo Sai tahiti marohanami Tuhan ay horo si panapulo zelahoro haposan nami nama si gatun tuhodo kami sa trodia susudani mohal nami. Amin. Mari kita musik sebukit itu 257.
Nasubuhi di hudung manangabe na mga pulidoy na mapergugui mabuka pagkirimun magkadupi ang kahapaeton ni Mulwon talumubi pinoparni dosliyak ka tutur doa kali-ale ni namodimon posro hanami yatam surudon di purbagiya tugan kami lo mga tusi hatam na bajay di bagasan Jesus Kristus. Amen. Pinamonting di Tikion, lima surat ni Apostol Paulus na perjulu Tuhuria Tesalonika di 24 ayat 10 1 songon ma didok bisi. Alay nang takas boto muna ali akanongan tarimot tu akanong bonding. So nang marsak kamu son akan liban na so marpagkilimon ay mula po siya hita nang mati Jesus doon hehe sa doktor gihunon ni Dimatado Petra doon Jesus nang mati nang moding mahiti-hiti ba so manimasahat mo kada ay dobler martua na tumangihon ata ni Dimata jalan na Pilsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Martanian kita. Tutudu ali Tuhan hatami pasti mentokan. Hatami un ako rodi sa liling-lilingna. Na dari pos di roha. Dia kacol mana sosial tuh. Dakto apa? Dengar ko kami. Gelilu kami. Tuhoro kami masih gantung tuhoro kami mga luhan terlumubi akapinong parniinan namin songinan ama namin na galing taba ng hulong iruhan na sida taba do taporsyon na sida taba hadingiton na sida torus na sida makabusan hola kodo si Diyoban hola kodo Tuhan na buhay pagbago asa ide na sidang luon tatang marpakirimo itu asin Tuhan borang mahami Tuhan mabuan ina na yolongan yung pangalaw ringanan pa rin yan ang pasado kami saya ramo di mahami diur sudi sonang sudi tangiho matang yang namin maghigianak ng Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Lauruan do la bongot olat nyong rudi sa liling-liling na. Amen. Tutup batang borak meta juga. Ambil foto bateraimu gimana? 3 di sini, 3 situ.
Ale Linggom El Raja Guguk, Mama Hopi, Siantano do parmulan dagingmu mulak ngemai gabetano. Ale Tuhan di batana manopoho. Do Tuhan Yesus Kristus na puluhan hosiat dosa. Do to di purbadia na majoho Tuhan uluan na surasuda. Ima mga ramoti orbo ni bakem. Paimaro ari parpudi. Amen. Pinasaat matuhita kasih solhot keluarga sude madabutano. Martuaro kanamate marhiti tuani olat neon olo ninna todi asa maradia na sida sen aka ulaon na ay namangihut na sida do aka nanula na sida bi amen. Nami dari Banua Ginjang, odo dibata na puna hami, roding ulu nami. Selehom mahiras ni roha di hami, asa marlas ni roha hami pa imahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa satu tangamu ma todi do daging, asa nang lilu hami di ujung ni azal nami. Selehom matuay manugunugu hami, asa di ramoti hami, mulubulus sami, rualinggoman ni hamatian, asima roham. Sepa masuk mahami sogot tuha sunangan na sunding gani. Amen. Rap mahitaman doktang iyang ale ama nami. Ale ama nami na libon kinjang. Sa berbagi yang orang. Sa Roma harajamu. Sa saat malomo ni rohani. Leon tuami sa rin ng dosa tari. Sa madusanan sa panisalami. Idosa ni Jongan na mardosa tuhani. Una kami tuwin pangunjunan. Baru mahami siyan panato. Ayun at unaharajaon, lulot agugun, rodi sa hapon sa liling-liling na. Amen. Asinirohan ni Tuhatta, Jesus Kristus, dot holong ni rohan ni dibata amatta, do parsauran ni tondi purbariyama, mandongani hita. Amen. Ando na porseari, dung sa Tuhan
Jatuh ngambil dikit ya. No, pues la verdad, no me la cotor y me tenía. Halo menor. Marsi